iyang kasidelia match yay sa material program and runway kailan ayo program eu mapinsyong katakataw o kapkapesya ira kasampalakan mapitata ninlimatay roadway sarwat kailan ayo ong mulai and runway amoy at tungal sakratan kapun o wow and pachengat menen sakratan kapun o wow kan perungan lapoy bata ng program and surgical run jaitan kecil korangapan saipat pot na kaunapta o alalti sang ng NGO Pacifica Renaissance YouTube channel o video watch perungan kaunapta sang Operation Polpe Historic Preservation o Dr. Takuya Nakaoka na Uya Executive Director and NGO Pacifica Renaissance Rakat o Chorus Pato ng program ng Rangat kailan ayo. Kailan ayo kausap araw kinatanki maliniap ole lan show you tatok you ya wita pawe na wakatala atuat o wiala araw ari tatok wet puin me atanki manintian shop tetrapiata manintian shop nan ponpe irail me out kita luk nan shopwe show yap lepen palikir nama ton pelang kanikin pakin solgnant lepen langar lepen mar o inas irail me eupene te tropene o watong polin pon ko pon ya maliwat o kausap o wakatala ato sang maliniap ong araw pagya eupene o aute yang polin wasakset ari ay tungal soy pantreptasang niyanso me uyalar araw o yet moment mas miyaksin panay kis makniyang kausan pon imuin sapwat o panay wat o laman o atungal ksin putangkis palipan imuin sapwat miyaksin pararkis patro ponaror mesansal tilang tepek te wisonu hari nan ksin pararkiset kamsikmen kin patro lale o isur patruan ma ete te mare ye shawaru hari puko me ksin panene kiset tungalen ki olokin mau ki laitin lapot o uyata amen light o katan ki uyata truke o inaurata ni momon kokon o miyaksin wanim miyeme maam pansair a wulkak longala lale wanso me maam pa dus longala lale a epureng retiti o shotrakak en pitiye sang lale hari ni mensang koros apan kin kola o ale la kita uwo o kisang lapot pilpureng kiyang tan lale tamam o pureng kapureti o kinwata lapoto wala kiyang na putrak en kinumunta apan winti mayor o wanso mapalo aputako pan kin pangintay ramang rimera kan uyuya nan kausap araw ni anso kamisik me marin kita atan kisawaro emomon manaman akin ka kalau tela paluware o uyala man kalaimun men epilkin ka ko katala peni ong ni momon aramas memen uya tetuet eurano ap sangkailani enolo wasa laito o wononie niyaso mo olo lalawasaw kamisiko ap kangala olo o pikila
te kawakala peni tuwetra momonolo o wata masale nolo walong re na putrako ikiyang putrako na pumunta. Eri putrako uyata e o mo mau i kompalti ilangata trip ni os o i monti komal. E momota tripo pa lokaya. Tena sama trang pakaitenom papa mo. Animen e kangalarom papa wa masala me wato pakanumunta. Eri putrako masapoya katatre i trang. Trang kokolo ngolel ni elen wei. Perakak tila pali kokola asotramen kola mua. Perakak to pali matalanim. Iwasa me inang yata en trangalai. Iyer tranga tomu. Olo na mayro pirita isaketa ekar putrako o kalalapak. Yay renuman tipo kin minioso isapang. Kayang ekis ay pilpurang wenti mair. Mamero pirita saketa pilukur. Ayay renuman tipo pilsapang. Kayang ekis ay pilpurang wenti mair. O pirita ipilsaketa lukur. Yay renuman tipo pilsapang. Kayang ekis ay pilpurang wenti. Wonon o kapayu na porta. E porta atre uyala kamisik lumatak tila kola poen kangala putrako solar putrako tranger. Ay net yawasa trangalaye o tiarata wasa trangalaye yer paki. Paki koko lao lelowa e uta pe onikiyo. Uta o rei tasang truka ka kulangla putrako trangatrang nan warangan masisaw, kausap masisaw. Apil purang wenti paki. Paki koko lao lelwasa me kilangatay putrako trangatrango apil uta pe on patay kiyo. Kilangla putrako trangatrang kokola ni imun masisaw. Apil purang wenti. Wiwya sango kokola o lel sapalap putrako lel sapalap. Wasa imon school ko, imon school in sapalap mimi ranwat, tauliala, miyak sin piriskis mimi wasaw, men sapalap ko, pilpot kuskus tito, men sapalap ko kinkusuya me pilan man kiyor, o miya ola man, mimi nakapin pilo, kapapasang yer nekop nan pilo, o pinala pilo, wak-waki ya tipanitin ngkol, uyata sal. Ari pinipinapilo, pinakiti kitan tipanit ko. Aksin putrako pa tangtila ni priso. Olo yakar. Sama, kate pa tangaway pon prisen. Tangtito pon tinsaway pitak palipa kawat purataway pon yalen. Aksin putrako pa ikiyang. Tangtila pitak pon tinsaway purata ele priso i tanga-tangala. Murnan siya uyo, kamisiko pa uketila. Pero kakrenolo, pitak lang. Sutak sinputrak tangala me, olos. Tang tito puntin siya waye, o pitak la paliye, moy na rukuruk, paliye pile. Kamisiko net tila, net power. Go tila, aso me rey pa siyang nan pilo, olo utasang. Pilo puil, wakitan tipanit ko, o kamisiko pitrak le lolo, olo puputila nan tawo, uyala trakayu, mimi nan tawon sa palap lelaturanwat. O maranolo, akin maran ki crow men kiyor, o trakayu ut maran kila men kiyor, crow men kiyor. Kami siko yang kita tipanit ko peye nan tawan sa palap, pey koko ilaw, peye la nan kaptaw telur, kokola ulan nan mataw, yang siliat, pey silian sa ray, pitipita kokola pali, kapin pon pey kokola o syarata, nita kayo ant, yer kausan lawasaw, o uyata tawa, kisin parar kiswasaw,
me tuete tawa me mimi aru matalanim me cakai trol o cakai pot kinirak nan awan pararo o taka me kamisiko kausan laye riatan kila aru o aru ria warmila nan ponpe aru matalanim o aru want ay tungal say pot roroway likinuman tron kausap aru want o korusia magatin koronga kemail katin kainena po praki me papa erer Yei met sebelum macam program and ranwut kailan ayo. Program eu mepinsyong kata-kata o kap-kapese irak kesempalakan mepidata nin lemacai pon pe sarawut kailan ayo. Ong muai and ranwut. Sebelum luk-lukace kupurakan ong nan program and ranwut kailan ayo. Mepangkin kaunapta nan wingkan mepang patroto. Kalangan dan kubur korus o kasilelia maingko. Saraban mana approach,